Yes, munyemerere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Umunsi turi ku cyumweru ni tariki 23 kwezi kwa 11 muri uyu mwaka w'2025. Reka mbasuhuze kandi nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Twinjiye makuru agezweho muri aya masaha n'amakuru ya updates imirwano hirya no hino. Ibintu byongeye kuzamba no gukomera, ibintu byafashe intera yo ku rwego rwo hejuru. Mwese aho muri rero mwigira hafi dusangire aya makuru n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira yuko ubu tuvugana abasore b'intare za Sarambwe bamaze kwandika amateka akomeye kandi atazibagirana muri Mwenga. Uribaza ngo ibi byagenze gute? Byose urabisobanukirwa hano kwibendera TV hamwe natwe. Ndaza kandi kukubwira ko uretse aha muri Mwenga abasore b'intare za Sarambwe bongeye gukora gashya muri teritwari ya Masisi, naho ibintu byabaye ibindi. Ndagira ngo nkubwire ko urugamba rwicuritse. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira umujyi wa Mahanga ni nyuma y'imirwano ikomeye bahanganyemo n'abarwanyi ba Wazalendo. Aha turaza kuhava twerekeze mu mujyi wa Uvira. Ndakubwira ko imirwano ikomeye cyane hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari kumwe n'abazarendo bongeye guhangana bikomeye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Uraza gusobanukirwa neza aho iyi mirwano yabereye. Ikindi kandi ndaza kukubwira uko byifashe muri Sake. Aha muri Goma hongeye kugabwa ibitero simusiga, ibintu bikaba byamaze kuba ibindi. Ndaza kandi no kukubwira ko Wazalendo bishe abaturage abatani bakiya mu kibaya cya Rusizi inyuma yo gusubiranamo ubwabo. Burero bakaba abaturage bongeye kubamagana bazamura ijwi bavuga ko abatabashaka muri aka gace. Umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC amaze kwemeza ko Lieutenant General Pacifique Masunzu afunze, ndetse avuga n'impamvu nyamukuru yo gufungwa k'uyu mujenerali. Byose turaza kubinyuranamo hano kwibendera TV ya nyuma. Rero dukubita tubangura, munyemerere mbabwire ko mikrofone namaze kuyifata neza. Nawe aho uherereye umbwire niba urimo kunyumva neza 5 niba utari kunyumva neza kandi uhita ubinyandikira aho ngaho kugira ngo umutekinisi wacu ari ku buhanga bw'ibyuma ibintu ahite yabikora neza 5 ikaze kwibendera TV. Rero makuru agezweho kuri aya masaha ni ku cyumweru. Nizere ko abagiye gusenga mwagize amasengesho meza, ariko abagize izindi gahunda namwe nizere ko gahunda zabagendekeye neza. Bakoze ubukwe ejo mwese tubifurije kugira ibihe byiza. Hanyuma ane munyemerere ibintu tubigenze gutya mu kanya ngaruke duhita twinjira muri aya makuru ku buryo aburamboye. Sinongeye kubaha ikaze mwese baherereye mu duce dutandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ikaze abari mu karere ka Kayonza, bari Rulindo, abari Gicumbi, Musanze, Rubavu na Karongi, no mu mujyi wa Kigali tubahaye ikaze. Baherereye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kinshasa, Goma, Minembwe na Uvira, mumeze mute? Abaherereye mu gihugu cya Uganda namwe ikaze. Abari mu gihugu cy'u Burundi ikaze. Abari muri Kenya na Tanzania namwe mbahaye ikaze. Abari muri Zambia, muri Sudani, Malawi namwe ikaze.
bantu muherereye muri Australia tubahaye ikaze, bantu baherereye mu Bubiligi, abari mu Bufaransa, abari Norvège, abari muri Canada, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese tubahaye ikaze. Twinjiye rero ku buryo burambuye muri aya makuru yo kuri iki cyumweru, makuru agiye kwitsa ku mirwano yabaye uyu munsi muri Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikaze yongeye gukomera mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Abarundi ngo bahaboneye ishyano, Wazalendo babonye ishyano, FARDC bahuye n'uruva gusenya. Aba ngo ni nabo bagabye ibitero ku barwanyi b'Intare za Sarambwe, ariko barwanyi b'Intare za Sarambwe baza kubasubirana inyuma. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru imirwano ikaze yongeye kubura mu karere ka Mwenga ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ingabo zo ku ruhande rwa leta zifatanyije n'abasirikare b'u Burundi na Wazalendo bo bagabye igitero gikomeye ku barwanyi b'Intare za Sarambwe bari muri ibi bice. Amakuru aturuka mu baturage baherereye aha Mwenga aravuga ko ngo ibintu byakomeye cyane, ngo habereye imirwano itoroshye kandi ngo harashwe amasasu menshi cyane. Amakuru rero akavuga yuko ngo imitwe ya societe civile nayo yongeye kwamagana iyi mirwano yabereye aha, dore ko ngo ari imirwano yari ifite imbaraga nyinshi cyane. Abarwanyi b'Intare za Sarambwe ngo abagize gutya aho bari bibereye batangira kuraswaho bikomeye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abarwanyi b'Intare za Sarambwe ngo babanje kusa n'abafata amagapoze gatoya kugira ngo abarebe nyamukuru iyi mirwano impamvu yayo, ariko ngo abiza kurangira babonye ko urugamba rwakomeye cyane. Barangije rero ngo batangira kwatakaburira imisozi, batangira gusharinga bakoresheje intwaro ziremereye. Makuru akavuga yuko bombe zaturikijwe ahangaha. Ikindi kandi ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo kugira ngo babone ko iyi mirwano nta mikino yari irimo, ngo bongeye kurasa bakoresheje drone. Amakuru rero akavuga yuko drone zigera kuri 2 zose bazohereje mu kirere, ariko abarwanyi b'Intare za Sarambwe bakaza guhita bazihanura, ibintu bigakomera cyane. Umwe mu baturage uherereye aha muri Mwenga avuganye na Ibendera TV yagize ati twabyutse twumva amasasu menshi cyane, FARDC n'abo bafatanyije bakaba babanje gutera ibirindiro by'abarwanyi b'Intare za Sarambwe. Amakuru akavuga yuko ngo intambara yahise irota misozi itandukanye y'aha muri Mwenga. Ku ruhande rwa FARDC amakuru ava mu nzego z'umutekano n'ingabo z'aha muri Mwenga avuga ko ngo ari igitero abagabye bashaka kwirukana abarwanyi b'Intare za Sarambwe muri ibi bice, ariko ngo no kongera gufata bimwe mu bice izi Ntare za Sarambwe zigaruriye mu byumweru bishize. Nubwo imibare y'abaguye n'abakomerekeye muri iyi mirwano itaratangazwa ku mugaragaro, ariko abaturage barebera hafi ndetse n'abatuye hafi ahangaha yahabereye iyi mirwano bavuga ko ngo hari abaguye muri iyi mirwano ku mpande zombi, ndetse ngo bashobora no kutaza kuba bakiya kubera yuko ngo haturikijwe bombe nyinshi mu by'ukuri. Ubuyobozi ahangaha bukavuga yuko ngo burimo gukurikirana uko ibintu bihagaze, ariko bagasaba impande zombi bazisaba ko bahagarika imirwano kugira ngo ubuzima bw'abaturage bwongere bugaruke. Kugeza ubu imirwano iracyakomeje mu bice byaha muri Mwenga, by'umwihariko mu bice by'amajyaruguru ya Mwenga, kandi ngo abaturage bakomeje kugenda bahunga umunota ku wundi berekeza mu bice bitarimo kuberamo imirwano. Reka nkubwire ko twerekeje muri Masisi. Abantu hirya no hino mudukurikiye mukomeze mugende mudukurikira, mugende mu nkorera like niba amaze kugera hano, nkorere like niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nkorere subscribe. Ndashaka kuza gusohoka muri aya makuru nibura subscribe 500 zose mwamaze kugenda muziterekaho, kandi birashoboka kubera ko abantu benshi mwatweretse ko mudukurikira, ariko subscribe harimo benshi mutari mwazi
gukora. Muri Masisi rero kuri uyu munsi naho amakuru aturukayo aravuga ko ibintu bikomeje gukomera cyane, dore ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira umujyi wa Amahanga cy'Amahanga. Ni umujyi wa Mahanga uherereye muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu rero ukaba amaze kubatombe mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma y'imirwano y'ikaze yabahuje n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari kumwe na Wazalendo. Biravugwa ko kuva ku wa gatanu tariki 21 Ugushyingo muri uyu mwaka abarwanyi b'intare za Sarambwe bagabye igitero ku birindiro bya FARDC na Wazalendo hafi ya Mahanga mbere yo gusubizwa inyuma abakerekeza hitwa Abitoyi. Ku wa gatandatu ni ku munsi w'ejo mu gitondo aba barwanyi b'intare za Sarambwe bagarutse ngo bikwije birukana ingabo za leta na Wazalendo mu mujyi wa Mahanga zigenzura kuva ku mugoroba wo ku munsi w'ejo nk'uko bitangazwa. Umubare w'abapfiriye muri iyi mirwano nturamenyekana, ariko icyo nakubwira nuko amakuru yerekana ko ngo ingabo za leta na Wazalendo zasubijwe inyuma zikerekeza Iruhando mu majyaruguru ni mu majyepfo ya Amahanga. Kugeza ubu ngubu tuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe ku mugoroba batambutse bakimara kwigarurira aka gace, ukuvuga uyu mujyi wa Mahanga bamaze guhita batangiza ibikorwa bijyanye n'isukura. Imyigaragambyo ikomeye cyane yahise itangizwa ahangaha. Kugeza ubu ngubu rero ibintu bikaba bigikomeye cyane. Hagati aho kandi imirwano y'ikaze irakomeje mu nkengero za Kibanda n'ubundi muri iyo zone muri kariya gace k'umurenge wa Sobanyungu, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bahanganye n'igisirikare cya leta ya Kongo bari kumwe na FARDC. Amakuru aturuka hafi ya Buhimba arerekana ko kugeza mu ijoro yarayerekeye urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwari rukiri kumvikana ahangaha, bigaragaza ko ari imirwano ikomeye cyane. Reka twerekeze muri Uvira mbabwire ko imirwano ikarishye hagati y'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo bahanganye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe yongeye kuzamura imbaraga zo ku rwego rwo hejuru. Mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo ibintu byongeye kuzamba aho mu gitondo cyo kuri iki cyumweru amakuru aturuka avuga yuko n'ubundi hongeye kubaho kurasana hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage, mu bayobozi ba societe civile ndetse no mu nzego z'ibanze aravuga ko ibikorwa by'igisirikare bikomeje guhanganisha abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bice bitandukanye, ahitwa Kigoma, ahitwa Remera, ahitwa Kabindura no muri Ruzizi n'ahitwa Runingu. Ngo ibintu birakaze aho mu gitondo ngo hongeye kumvikana amasasu menshi cyane kuva mu gitondo. Imirwano kandi biravuga ko yatangiriye ahitwa Bijombo no mu gace ka Remera ikaza kugenda kwira mu bice bitandukanye by'ahangaha, igenda yerekera mu mujyi wa Uvira indani za ndani. Kugeza ubu ngubu amakuru aravuga ko ahangaha hongeye kuba imirwano yaturutse ku ntandaro y'uko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bongeye kubyuka nanone bagaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe bashakaga kuvana muri bice bikikije uyu mujyi wa Uvira, ariko kandi ibi ngo byafashwe nk'aho ari amahano ndetse akaba n'ikosa rikomeye cyane. Aha rero abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bakaba bongeye kwandika amateka akomeye kuko ngo bongeye gutega ambushi yanashiriyemo abasirikare, no kuvuga abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abatari bakeya.
amakuru avuga yuko ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kuzamuka n'ubundi bashaka gufata cyase kwigarurira ibi bice bya Kiriba abiyoborwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Noneho abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo abakaba bongeye kubandikiraho uruziga basa naho babashyiramo hagati nk'inyuguti ya O, birangira rero babarashe urufaya. Makuru aravuga yuko abarundi bagera kuri 3 bahasize ubuzima, abo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bagera kuri 7 nabo ngo bahasize ubuzima. Makuru akavuga yuko ngo hari nabo ku ruhande rw'intare za Sarambwe bagera kuri 2 ngo bahasize ubuzima. Ikindi nakubwira kandi nuko kugeza ubu ngubu ngo ibijyanye n'ibyavuye muri imirwano biracyarimo gukusanywa no kubarurwa kugira ngo nibiba ngombwa abize gutangazwa. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera kugeza nubwo impande zombi izongeye kurasana muri ibi bice. Reka twerekeze muri Sake muri mujyi wa Goma, hongeye kugabwa ibitero simusiga. Ibintu rero bikaba byamaze kwicurika abikihinduranya mu ijoro ryo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru tariki 23 z'uku kwezi kwa 11 muri uyu mwaka. Abantu bitwaje intwaro bongeye kubiba ubwoba mu gace ka Mosque muri Sake mu birometero 27 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibitero byagabwe ku isaha 2 z'ijoro cyo ku munsi w'ejo nk'uko abaturage benshi babitangaza, ngo abateye bitwaje imbunda nyinshi binjira mu mazu menshi imbere yo kurasa mu kirere kugira ngo batere ubwoba abaturage, ariko kandi banerekane yuko bahageze. Kugeza ubu biravuga ko ngo abo bantu bitwaje intwaro batereye icyarimwe mu ngo nyinshi bagatwara ibintu by'agaciro n'ibintu by'abantu ku giti cyabo. Abaturage bagize ubwoba kandi baguma mu ngo zabo kugeza igihe abagabye igitero abahaviriye. Umuturage umwe yagize ati bamenye imiryango batwara telefone, amafaranga n'ibindi bintu. Ati turi mu kuzimu hano Isake. Abaturage rero baherereye Sake bakaba barimo gutabaza bavuga yuko ngo ibintu byongeye kuzamba muri uyu mujyi wa Goma. Ibintu biragaragaza ko bikomeje kugenda abiba bibi cyane. Magingo ayangaya ngo birakekwa ko izi zaba ari wazarendo, ariko ku rundi ruhande bikavugwa yuko ngo aba abarwanyi ba FDLR. Aba rero ngo binjiye muri ibi biturage barangije bararasa, tekereza kugira ngo n'ubwishongozi ngo bagize gutya imitutu y'imbunda zaba yerekeza mu kirere batangira kurasa bereka abarwanyi b'intare za Sarambwe ko aha muri ibice bamaze kuhagera. Kugeza ubu genzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Biravuga yuko ngo byabaye bibi cyane, ndetse ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe baje kutabara batangira gusubiza inyuma no guhangana n'abarwanyi, ariko ngo bakaba bahageze hashize akanya. Abaturage rero bakaba bamagana ubwiyongere bukabije bw'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, bavuga ko kuba izi nyeshyamba zikomeje kugenda zigaba ibitero aha muri ibice ngo ari ibintu bikomeye cyane kandi bikomeje kubababaza no kubahangayikisha bamwe mu baturage, ndetse ngo abarashinja abarwanyi bo ku ruhande rwa leta Kongo nka FARDC na wazarendo ngo kuba aribo bari inyuma y'ibi bitero. Ikindi kandi bakavuga yuko ngo bakomeje kugenda binubira uburyo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo babagabaho ibitero umunsi ku munsi. Kugeza ubu abarwanyi b'intare za Sarambwe nubwo baje gutabara
bakirukana ibi bitero. Kugeza ubu ngo ntacyo baratangaza kuri aya makuru ajyanye n'ibitero by'abantu bitwaje intwaro bongeye kwinjira muri Sake ndetse bakarasa abaturage bataretse no kubasahura twabo. Abawazarendo rero abishe abaturage mu kibaya cya Rusizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo twamaze kumanuka naho abawazarendo bakaba bongeye kwagaba ibitero ndetse bakica abaturage batari bakeya. Abarwanyi ba wazarendo bakorana bya hafi n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bishe abaturage mu rukerera rwo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ni tariki 22 Ugushyingo muri uyu mwaka. Abaturage bakaba bariciwe mu gace ka Ruvungi mu kibaya cya Rusizi. Amakuru aturuka ngara remeza ko aya makimbirane yatangiye hagati y'abarwanyi ba wazarendo bwabo mbere yuko abahindukiranye abaturage mu masaha y'ijoro ryo kuwa gatandatu nibwo wazarendo babanje kurwana hagati yabo ubwabo barwanira mu gace ka Sange, aho byaviriyemo abarwanyi babo bagera kuri 2 gupfa nabo barashwe, abandi barenga 5 barakomereka. Nyuma y'irisubiranamo rero abarwanyi baje kwerekeza i Ruvungi, naho batangira kurasa batageze icyo abasiga inyuma. Abageze hafi y'itorero Gaturika basanga abaturage bahakoraniye mu birori baberekezagamo, bari mu birori baberekezamo imbunda batangira kubarasagura barabamara. Umwe mu baturage twavuganye aduha ubuhamya hano kwibendera TV yagize ati kuri paruwasi ya Gaturika ya Ruvungi hari abantu abari baharaye baje mu birori wazarendo rero ngo bahageze mu masaha y'urukerera batangira kubahuranyamo urusasu nta kintu n'ikina gitoya batekerejeho. Umukobwa witwa Haruma mwene Showiya ngo yahise hasiga ubuzima ndetse kandi ngo n'abandi batari bakeya batakarije ubuzima ahangaha. Amakuru aravuga ko ngo hari n'undi muturage wapfuye nyuma y'amasaha make agejejwe mu bitaro kubera ibikomere yari yatewe n'amasasu. Nubwo impamvu y'ubwicanyi itaramenyekana neza, abaturage baravuga ko imyitwarire ya wazarendo isanzwe irangwa n'ubugome no gukoresha ingufu z'umurengera mu bice babarizwamo, ngo nta gushidikanya ko yaba ari bo bongeye kugaba ibitero simusiga muri ibi bice. Amakuru akavuga ko kandi banamaze igihe kinini bagaragaza amakimbirane hagati yabo, no kuvuga izi wazarendo ngo bigatuma rero abaturage baguma mu bwoba bukabije. Kugeza ubu abaturage bakaba bongeye kuzamura ijwi ryabo hejuru bamagana wazarendo ndetse basaba abayobozi babishinzwe kuba ababavanira wazarendo aha muri ibice. Abatuye Ruvungi no mu tundi duce bihana imbibi bakomeje kugaragaza impungenge n'umujinya basaba ko abarwanyi ba wazarendo bahakurwa kugira ngo bongere kugira umutekano n'amahoro arambye. Reka twerekeze mu nkuru ijyanye na General Pacifique Masunzu. Abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bamaze gushyira ubwino ahagaragara, bamaze kwerekeza kuri iyi nkuru ya General Pacifique Masunzu. Bakaba bamaze kwemeza rero ko hari bo bamutaye muri yombi ndetse bakaba bamaze kuvuga nicyo uyu mujenerali yafungiwe. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yemeje ko Lieutenant General Pacifique Masunzu, umwe mu basirikare b'inararibonye kandi bakomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, yafunzwe mu bikorwa byo gukaza amatohoza, no kuvuga
ubugenzuzi ku basirikare bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa leta ya Kongo. Lieutenant General Pacifique Masunzu wayoboraga akarere ka 30 akarere ka gatatu ka gisirikare zone de défense 3 kagizwe n'intara zombi za Kivu y'amajyaruguru y'amajyepfo, ahantu hagaragaramo umutekano muke uhora uhindagurika. Ari mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru amaze gutabwa muri yombi muri iki gikorwa cyatangiye mu minsi mike ishize muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye Kinshasa ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, umuvugizi wa FARDC Major General Sylvain Kenge ari kumwe n'umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ushinzwe uburenganzira bwa muntu yavuze ko abasirikare benshi bafite ipeti ya generali bamaze gufatwa bagafungwa, ariko ntiyigeze atangaza amazina yabo, aho yavuze gusa ko ngo abafunzwe barenga 20. Abajijwe n'itangazamakuru niba amakuru yemeza ko Lieutenant General Pacifique Masunzu ari mu bafunzwe rukuri, Major General Ekenge yasubije agira ati ndabyemeje, General Masunzu ari mu bafunzwe, ariko kubera impamvu z'amatohoza no kubahiriza ibanga ntitwemerewe gutangaza ibisobanuro birambuye. Yavuze ko FARDC iri gukora iperereza ku basirikare bakekwaho ibikorwa bihungabanya umutekano, ariko yirinda gusobanura byinshi ku birego byashingiweho kugira ngo General Masunzu Pacifique Sangwe nawe yafunzwe. Hari amakuru avuga yuko ngabo ngo baba barimo gukurikiranwa ku bijyanye n'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe komeje kugenda bafata ibice byinshi aha muri Kivu y'amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero abasirikare bakomeje gushinjwa icyo bavuga ko ngo ari ubugambanyi bukomeye cyane. Ikindi nakubwira kandi kuri Generali Pacifique Masunzu nuko kugeza ubu ngo ntabwo yemerewe gusohoka, ndetse ngo nta nubwo yemerewe kugira uwo babonana, kubera ngo ibijyanye n'iperereza rikomeye arimo gukorwaho. Amakuru akavuga yuko ngo yabakurikiranwaho ibyaha bigera kuri 3. Icyambere ngo barimo kumukurikiranaho ko yaba afite uburyo akorana rwihishwa kandi bya hafi na hafi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Icya kabiri ngo barimo kumukoraho iperereza kandi ngo kinakomeye, ari nacyo ngo kiri mu byatumye uyu mugabo atabwa muri yombi agafungwa, ngo nuko barimo kumukeka ko yaba akorana bya hafi na Bwana Kabila wigeze kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kintu gikomeye ari nacyo kintu kinatumye kugeza ubu ngo atemerewe gusohoka ngo ajye no ku kazuba, nuko ngo byaba byaraje kumenyekana ko ngo yaba afite ahuriye na bamwe mu bajenerali ngo baba baracuze, ndetse ngo bakagerageza no kuba bashyira mu bikorwa umugambi wagiye upfubaho guhirika Tshisekedi ku butegetsi. Ibi bintu bigera kuri 3 rero nibyo bintu bivuga ko ngo uyu mugabo yaba akurikiranwaho, nubwo hari ibindi bivuga yuko ngo ubwo yagendaga atanga raporo zijyanye n'uko urugamba rwifashe muri aka karere ka 30 yarashinzwe kuyobora, ngo hari bimwe byaje kugenzurwa bikagaragaza ko ngo yaba yaratanze raporo zirimo ibinyoma. Ibi rero nabyo ngo bikaba biri mu byatumye uyu mugabo ajyanwa gufungwa igitaraganya. Ngibyo rero ibijyanye na Generali Pacifique Masunzu. Mwakomeje kwibaza ngo
uyu mugabo arazira iki, ese arafunze, ese ntafunze, ese niba afunze nibihe byaba murega cyangwa bamwagiriza. Ngibyo rero uko byifashe. Hanyuma rero abantu muri kumwe natwe hano ku Ibendera TV, ndongera kubabwira yuko ibitekerezo byanyu mbihaye ikaze, wabyandika unyuze ahangaha tukabicishamo amaso, wanyura kuri WhatsApp yacu nabwo tukakwakira, hanyuma ibintu bigakomeza kugenda bimeze neza. Reka mbanze nsome ubutumwa bw'abantu abatwandikiye. Baragira bati, uyitwa Uwizeyimana Dina herereye mu karere ka Bugesera, avuga ati turabakurikiye 5/5. Umwaririnda werereye Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda nawe wavuze uti turabakurikiye. Abandi bantu batwandikiye ndareba ari witwa Valence werereye muri Kenya, avuga ati turi kumwe. Hari witwa Emmanuel uherereye Kampala muri Uganda, avuga ati turi kumwe. Hari witwa Donatien tubwira uti turi kumwe. Hari witwa Jean Claude Mbonabucya herereye muri Norvège, aravuga ati turabakurikiye 5/5. Hanyuma rero nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ubu butumwa bwanyu ndombwa mbona mwagiye muduha amunyuze kuri nimero twabahaye kuri WhatsApp, ariko mbibutsa ko niba wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV ushobora kutwandikira ukabitubwira, ubundi tugahita tugushyiramo abantu muri mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Uyu muntu witwa Mugabekazi tuguhaye yambu. Hanyuma abantu mwese muri mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV abashimira cyane, tunabifuriza kugira ibihe byiza. Hanyuma ni munyemerere rero, ndabona nta bundi butumwa mwaduhaye. Uyu witwa Mutayega Ezekiel nawe aravuga ati murakoze, ubu butumwa nasomaga nubwo muri groupe yacu y'abakunzi ba Ibendera TV. Hanyuma rero ni munyemerere tugane ku musozo w'aya makuru. Uyu yageze ati mwiriwe neza, yitwa nde, reka ndebe amazina ye, ari atwandikiye kuri WhatsApp. Yitwa Okay, nago yashyizeho amazina ye, ariko nawe turamushimira cyane. Afite nimero iherwa na 611. nawe ubutumwa bwawe twabonye. Hari watwohereje voice kuri WhatsApp, iyi voice ntago twayumva turi muri studio, ariko nawe turagushimira. Afite nimero iherwa na 40. Mwese bari kutwandikira kuri WhatsApp kuri nimero yacu, mwibuke kugenda mushyiraho n'amazina yanyu kugira ngo tujye tumenya aho amuherereye. Hari witwa nde, uyu nguyu arimo aratwandikira tubwira ati uyu nguyu arimo aratwandikira tubwira ngo arifuza kujoininga abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ubwo uze kwandika hasi ngaho mu mwanya wahariwe ibitekerezo, ubwo ababishinzwe baraza kugenda bagufasha. Hanyuma kandi kwinjira, uyu yaravuga ati ndashaka kwinjira muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV, utwandikire nawe cyangwa se mukanya ndaza akuguha linki. Hanyuma rero ni munyemerere mbashimire cyane, ni munyemerere kandi ubwo tugane no ku musozo. Hanyuma nizere ko amukomeje kugira icyumweru cyiza hirya no hino aho amuherereye. Nanjye mbashimira cyane nshimira abantu twabanye hano ku Ibendera TV kuva aya makuru atangiye kugeza kuri uyu musozo wayo. Mbibutse ko ari ku Ibendera TV, gene twa umukada. Hanyuma ane munyemerere tugane ku musozo rero, ubundi gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza. Nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza no kugubwa neza cyane. Bye, ciao ciao, Imana ikomeze kubana namwe.